Haga Jingialehkai 50-20 hapadeng ke India Persia ke England. Haba pai syakne ke Jingialehkai ki Tylli jungkari England kila khor ke 6 job. Hadin bagilala abad pelim salit ya ki Tylli jungkari India da sun wicket. Haka bol ke Haduh jong ke Jingialehkai. Henry wala ke India ke Syarem haga ke Jingialehkai. Kali yo bandra ya ke series haka bagatam da Laila R. Haga Jingialehkai Wimbledon final jong ki Kentei hapadeng ke Amanda Anisimova Persia ya ke Iga Swiatek. Haga ke Jingialehkai final ke Iga kala job haka first set dan riulanot. Bat kumjuru haga second set ke Iga kalala abyang bat belim ya ke Amanda dan riulanot. Baleng bagan ke jing job ke Iga Swiatek kala yo bandra ya ke 6 ladu jong ke Wimbledon arajar arthusan jong ki Kentei. Haga Jingialehkai European Women Championship hapadeng ke Poland Persia ke Denmark. Haba pai syakne ke Jingialehkai ki Tylli jong ke Poland kila khor ke 6 job. Hadin bagilala abad belim ya ki Tylli jong ke Denmark dan Laila R. Henry Baro Tylli Kenhun kila du penrung syaka quarter final. Hagawai par ke Jingialehkai hapadeng ke Sweden Persia ke Germany. Haga ke Jingialehkai ki Tylli jong ke Sweden kila khor ke 6 job. Hadin bagilala abad belim suk ya ki Tylli jong ke Germany da saula ke Wei. Henry wala ke Germany ke Syarem haga ke Jingialehkai kala yo penrung syaka quarter final rengkat bat ke Sweden. Haga Jingialehkai MLS hapadeng ke Inter Miami Persia ke Nashville. Haba pai syakne ke Jingialehkai ke Inter Miami ke bade ke Jingialehkai Lionel Messi kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Nashville da ar lakawai. Bade gini ki ar gol jong ke Inter Miami la yo ban tap da Lionel Messi haga minit ke bakhatnyo bad haga minit ke ban riu peu ar. Badu Messi yo ban tap adu riu gol Tang Naki Tylli ki Jingialehkai hadin ke Jingialehkai FIFA Club World Cup ke jong u. Baleng bagan ke jing job ke Inter Miami kadon haga kerdan ke basan haga mid ya ken point.